Ushubile kakhulu uMgibe ephendula uNtsika Zulu odabeni ke olokulakho liyawuNtsika lapha ke ku TikTok. Hayi ke babafowethu ngeke kuphuma izinto eziningi ke ejulile kodwa ke nanti udaba oluphelele khona la kwesiqiniseko assignment ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video ke engiwenzela wona awuthokozele nazi izindaba. Ntsika content ya mina angifuni ngami nginenkani ngami ngiyala ngami futhi angincethe isidalo mina Sika wafike walwela abantu wena zakuxaka wena icontent yakho bekukulwela abantu abaqolwe izinyanga ababeziphukuphuku baya bopha inyanga imali walwela bona wena ngakukhuza yabona wazenza into angazuthi iyalwa wagcina laphi wagcina sewutshengisa bonke abantu ukuthi awuna mali uyisichaka sawusela mali ngisho yebra pack wahamba wayovula amacala indoda yakanongoba isihlobo sami umkhaya wami le emhlophe le isishawa illa isibambe ngisho address yakho ifunisa okwembuzi yomsebenzi wabaleka usuhlala police station kuma cells zakhona wacela indaba zani zoma donation ukuthi ugadwe ngeke awusobo ubona uMgibe ebeke iaccount yakhe la ku TikTok ethi ucela uxhasa ngoba ngiyayiqhenya ngami angifuni ngami ngimele futhi angicethezi futhi ama account ami mina ngiyawathemba azingahlangahla la asuthi kumanje nje asuthi yabona angisobe mina ngicetheza abasicathalala ngihamba ngicela uxhaso lwama 15 rand la ungafa khohlwa Ntsika. Chapter 2. Hey. Uthi wena kimi wena angakhulumeli wake wawuphatha u400,000 or u500,000. Uthathaphi? Unyaphi? Usakwazi ukuposta. Ucela imali kubantu. Elala Ntsika. Mina nawe sazalwa unyaka wodwa. Mina mangathiwa le mali wake wena wayiphatha. Ngabe ngikude kabi mina ngokwempilo right now ukube nje mina angaphatha u400,000 zami or u500,000 ngabe ngikude Ntsika ngempilo mina way better and way far than this. So ungazozenza into engcono ngami la wena sicathala wena silambi sakwaZulu into ekwazi ukuposta icela imali kubantu awusobe ubona uMgibe ecela imali even kuwe yourself I will never mina ngicela imali ku abantu abaphila nami bayazi ukuthi uMgibe akasona isicathala to that extent. Chapter 3 Ntsika Ntsika wena wafike la icontent yakho wena okulweNyanga ngakukhuza ngathi yeke awuyeka wayibona ukuthi sewuyabhora wabhora abantu wathi uzama ungena indaba kakhuzani bakushaya omhlaka 1 bakushaya okhuzwayo bakushaya uyazi wadeda kubo wabona ukuthi ake ngibuyelele futhi enyangeni wenza ubulima ke manje uzolwela abantu besifazane abadliwe inyanga voluntarily bethanda ithi bafaka umuthi ngenza ivideo ngathi delete lo msangano wevideo awususana ngani awususa ngoba kusho bani uMgibe wetingwahla layiva ngoko yasuka ivideo yahamba kelekete pho why ungavela ube umlandeli wami because ngukhommanda I can command you ngitshela ukuthi do this njengamanje ebese uyakwenza akwenzanga lokho uqamba manga uthi hayi mina ivideo yakho Mgibe ngayibona 3 hours later uqamba manga uqamba amanga ngathi susa ivideo wayisusa siphukuphuku somfana wakaZulu olwela abantu abazilima eningizimu Afrika wayisusa ivideo. So what? Why are you arguing with me? Why are you fighting with me? Because clearly like precisely when I say you are walking my talk. I'm your commander, I'm your chief. So why do I have to argue with you? Ntsika, we never done, boy. Never done. All right. Chapter 3. Uthini kimi wena? Uthi mina ngathuka unyazi ngathuka isilo. Ngabathuka ngathini? Manguthi ngabathuka. Ngathi mina isilo mina. Ngathi mina ngichema udede. Nozonda amagwala. Hey, ngathi ngichema udede nenkosi okanye heba nani nomntwana uzonda ngikhona udede
ngathi ushembe uyafana nami ukuthuka lokho inkinga yini nina nifuna ukuthi umuntu akhulume into ngendlela yenu ethandwa yini ngathi uyafana nami uma ukuthi ke ushembe isilwane ngitshele ukuthi ushembe isilwane manje ukuthi ushembe akasiyo umuntu ngitshele wena ukuthi uyini yabo kuba wena uclever wena uyakwazi ukuanalyze chapter 4 uNtsika wena uthi mina ngihlukaza inyanga mina ngoba ngiyisebenzela ijazi manje uthi ngihluba zenyanga mina nala uNtsika wathi uMr Bevenzoza umshazi uthisha owayengifundisa mina wathi ngathi ukhomba umuntu kanje imina u3 le ibheke kuwe Ntsika imina u3 ibheke kuwe chaza sekutana obani abakulanda nibheke embusweni wamaciko why bakulanda na embusweni wamaciko wawuhleli la ngemuva uyipassenger princess la ngemuva bona omunye driver omunye ehleli la ngithe nibuya kumbuso wamaciko kwakhona iteme elitena khona amapipa pink angazi kwasekubonakala elakho nelipink angazi angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa nje okumele ukwazi ukuthi imina owodwa uyale ewu3 ibheke kuwe zibheke zinuka amakhwapha Ntsika